Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah, kelime-i tevhid, tevhid sözünün fazileti çeksiz. Mına ошол faziletlerinden ayta turgan bolsok, La ilahe illallah sözünün faziletlerinden birincisi, bu söz iman butağının en çoksu jana en biyigi. Buga dalil Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, imandan 60'tan artık, 70'ten artık butağı var. Alardan en biyigi, en çoksu la ilahe illallah. Mına şol kelime-i tevhid sözü bolgan la ilahe illallah sözü eken. Alemi en tömönü bolsa, joldogo adamlarga ziyan bergen bir ziyandu nerseni alıp taştoo deydi. Bu hadisten bile biz La ilahe illallah bu imandan en büyük çoksu eken. Bu birinci fazileti. İkinci bir fazileti İslam rükündörünün, mındaş aytkanda türkügünün, İslam türküktörünün birincisi. Buga dalil Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel degen sahabasın Yemen'ge jiberip jatıp ağa aytkan eken. Sağa ahli kiteplerden bolgan adamlar kelet, alardı birinci bolup çakıra turgan nersen, en birinci işin alardı la ilahe illallah'a çakırgın. Eğer bunu kabul alırsa, alarga Allah Teala bir kündün kündüz tününde 5 vakt namazda farz kılganın aytkan dep mına uşunday Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasihat kılıp jibergen eken. Üçüncü fazileti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jana murdağı peygamberler aytkan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge çeyinki aytkan peygamberler aytkan en abzel söz. Buga dalil Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, men jana mağa çeyinki peygamberler aytkan en abzel söz bul la ilahe illallah deydi. La ilahe illallah en abzel söz eken. Tilge jengil. Mına uşunday jengil söz. Dördüncü fazileti la ilahe illallah en abzel zikir. İmam Tirmizi rahimahullah rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, afdalu zikr la ilahe illallah ve afdalu dua elhamdülillah. En abzel zikir la ilahe illallah. Jana en abzel dua elhamdülillah deydi. Oşonduktan la ilahe illallah sözün köp aytıp Allah'ta köp zikir kılığız kerek eken. La ilahe illallah sözünün 5. fazileti jakşılıklardan en jakşısı. Abu Zar Gıffari radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge aytdı. O Allah'ın elçisi meni beyişke jakındata turgan, tozoktan alыстata turgan bir amaldı mağa körsötüңüz dep ayttılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir jaman iş jasap koysoň anın artынан jakşı işti jasap koy dedi. Anan men ayttım deydi. Aminal hasanat la ilahe illallah. La ilahe illallah jakşılıklardan bu dep suradım deydi. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qala hiye ahsanul hasanat. Al jakşılıklardan en jakşısı dedi. La ilahe illallah sözünün 6. fazileti bu kutuluğa, tozok otundan kutuluğa sebep bolup oturgan söz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köçe aralap, bazar aralap, adamlardı en birinci mına uşul kelime-i tevhid, la ilahe illallah tevhid sözüne davat kıldı. O adamlar, kulu la ilahe illallah tuflihu, o adamlar la ilahe illallah dep aytkıla kutulasınlar dep aytdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çakırgan, jana murdağı peygamberler çakırgan en abzel söz, mına uşul en jakşı söz la ilahe illallah eken. La ilahe illallah sözünün 7. fazileti Kıyamet günü
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шапааты мынау ушул сөз себеп, ким ла иляха иллаллахты чыныгы растаган болса, амал кылган болса, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шапааты ага насип болот. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, кыямат күнү эң бактылуу менин кыямат күнү эң бактылуу инсан бул ошол ла иляха иллаллах деп чын жүрөктөн айткан инсан дейт. Кыямат күнү менин шапаатымда эң бактылуу инсан бул чын жүрөгүнөн ыхлас менен ла иляха иллаллах деп айткан инсан дейт. Ла иляха иллаллах сөзүнүн 8-чи фазилети, бул сөз себеп бейишке киребиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir hadisinde aytat, "Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata dakhala al-janna." Qaysi bir pende la ilaha illallah deb aytıp anan ölüp ketken bolsa, beyişke kiret deb aytты. Jana başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men kana akhiru kelamuhu la ilaha illallah dakhala al-janna. Kimdin akırkı sözü la ilaha illallah bola oturgan bolsa, beyişke kiret deb aytты. La ilaha illallah sözünün faziletinin 8-incisi, oşol pendege la ilaha illallah sözün rastagan amal kılgan pendege tozogotu aram bolot eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'tın cüzün kalıp, razılığın kalıp la ilaha illallah deb aytkan bolsa, ağa tozogotu aram bolot deb aytkan. La ilaha illallah sözün faziletleri çeksiz, öte köp, bul tuuralı ayta turgan bolsak, emil ölüm aldığında la ilaha illallah deb aytуу ar bir insandın kolundan kele yürübeyt. Allah özü jardan bergen. Allah kimge nasip kılgan bolsa, Allah kimge bunu nasip kıldırgan bolsa, oşol pendege jеңил la ilaha illallah deb aytıp bul alamdan ölüp ketүү, bul alamdan ötüp ketүү. Эми өткөн салихиндердин жашоосунан карай турган болсок, алар чыныгы ла ilaha illallahга амал кылып, мына ушул сөздүн шарттарын, талаптарын тастыктаган инсандар. İmam az-Zahabi өзүнүн китебинде Siyar Alamin Nubala деген китепте Abu Zurrata Radi rahimahullah'nın жашоосунан bir окуяны келтирет. Abu Zurrata rahimahullah'a çoğ muhaddis alımlardan ölüm kelgen vaqtda, mындайча айтканда, ölüm төшөгүндө жатып калган вакытта, акыркы сааттарда анын эки muhaddis досу Abu Hatim ibn Warra жана Munzir ibn Sha'dan деген çoğ muhaddis alımlar keldi. Anan jana ibn Warra, Munzir ibn Sha'dan bul kişige Abu Zurraga la ilaha illallah'ta ölümünden ошол ölüm төшөгүндө жаткан кезде la ilaha illallah'ты эстетүү, алар кичине бул нерседен уялды. Бул киши чоң muhaddis болсо, буга la ilaha illallah'ты биз эстетсек кандай болор экен деп анан экөөбүз кеңешип, мына ошол хадисти айтайлы, ошону равилерин айтайлы, анан эсине түшүп калар ушул хадис деп Ибн Варра баштады. Haddesena деп мындай баланчыдан укту деп 2-3 рываятчыны айткандан кийин андан ары рываятчылар табылбай калды. Андан кийин анын сөзүн улап Munzir ibn Sha'dan да баштады. Ал дагы bir 3-4 рываятчыны айтып, баланчыдан укту деп келе жатып, ал дагы равилерди таппай калды. Хадисти рываят кылган адамдарды таппай калды эле. Ошол акыркы сааттарда дем алып жаткан, ölüm төшөгүндө жаткан Абу Зурра рахимахулла сөзүн улап, haddesena, алардын сөзүн улап, haddesena Gundar, haddesena Asim, haddesena Abdul Hamid деп баланчыдан укту деп ушул хадисти Muaz ibn Jabal radıyallahu anhu Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den укту. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтты: "Men kana akhiru kelamuhu la ilaha illallah dakhala al-janna." Kimdin akırkı sözü la ilaha illallah bolu oturgan bolsa, beyişke kiret деп мына ушул хадисти айтып, la ilaha illallah sözünü айтып, alamdan ötüp ketти. Eğer kim Allah Taala'dan surasa, mına ушул sözgө layık жашаса, şartların atkarsa, inşallah uşol pendege
өлüm төшөгүндө жатып калган кезде акыркы сааттарда ошол өлөр кезинде ла иляха илlalloh сөзүн айтуу насип кылат. Мына ушул нерсени баарыбыз Аллах Тааладан сурайбыз. Анткени бул акыйкат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимдин акыркы сөзү ла иляха илlalloh болсо бейишке кирет деп айтты. Бул өтө бир чоң бир фазилет. Аллаху алам. Саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.